Kardom nil damtang atar ni nili sia video release lo mane post lo apen pini second time nili puthot isi lam klar kripi phasi nili pini bang lo aso video shoot lo athe bang ke damtang nili damtang video lo MOU agreement puthak se nili rar phang isi clarification pilo la so video lo ajhak tum comment do ajak tum negative comment ba nili negative pe positive comment do lo ajak suggestion do lo la so puthak se ni ajak reply pi je phasi ini second time nili putot aku nili bang lo jirpula benjirpia tum inut anim sopi pulo je ke bang jilang ni nali tum pilo klem po CPI mela party hin pen la pen nali tum kon chipang tangun jilang athe election tin nali tum kombom alam ke ho CPI mela party nil tum party election pa ten tin ki jum lo san theklong sita dag nili ke theklong bang ke rada phan inu bani tum kamisri to ko posi pini CPI mela party jonghere ho kam klem sita kachobai tum omunaksi pini CPI mel tum jum bom lo san theklong se ning ni tum ning ke thebangal hanlo je pini CPI mel ing du ka phi pini ni tum rong along rat kom he ka phi autonomous state a movement mate article 244 ai su bangke pini virda san theglong lasin tu ke claim je kam ke la hello hako 1986 pate tum autonomous state movement claim mate article 244 ting si autonomous state movement do bomlo la pen non ta tum autonomous state ai su bangke pathi rong le la pen article 244 ting pen karbiang long pen di mahasabha autonomous state pining kula bangso a movement tum continue claim ji la pen so ai su hano bala so mane autonomous state hano jang si tum achievement long lo pulodante karbiang long te kok ti ki hong ha bhongru cholong le junong le arat sita itum rank ko la pen kyong dung ari so yang tum kari sakuri same tapas tum long ko kisi ni mathal si injir ni nangli karjo question ni lam klar la hano la pen inut akorte puthulo nona por holbanke ASC le pen CPI mel phangara tum kroi krilo la pen APHLC phansi ratum kroilo posi alangli toglo la ta isi suggestion lo la pen ako puthulo CPI mel party mesen ta hai sita non o wikimiatum ke la so party rengrelo puko la o wikimiatum la so CPI mel party rengrelo puko po joine si pini CPI mel kangduk ni tum theglong athe non ki thurmia wikimiatum pinian bangke government katikuk 2000 penla siningkan ingko rahni le lo la songbong ki theory so yang to bangke autonomous tera movement nang thegulong lepin dak dharna punon procession punon strike punon rally punon nang thegulong lepin la so jeni si movement na gaps do jeni si la tum la puson matha nang ko sa ji kita ni ki hemprek si somra pet alidar tum somar tum ke chini pusin ni matha la sining ke thedo ni tum ahok si song te rap ke do ji la pen APHLC pen CPI mel a different do athe APHLC atum ke hang ke siksidul la pen CPI mel a party khang ke autonomous state la sidag hello ni dum kachi tonte aisu si chitonte la pen APHLC long mesen sera leader do ni alang li tum phan sor sang tung te thexer sera leader do alang li tum sor sang tung te sita ni li hal hai thexer leader do kachi ni ri ke la hando nangli tum ke claim kon hok ma nang tum chikubir ra recall rething dora chilang stha nang tum kon claim hok ma la pen sita nili APHLC leader penang thap ke nili ki puja sona bisa jay ka thar phan nili karjuji do jay ke thar phan nili mane koson po karjuji do pen mane koson po ke complain ji do athe bang ke APHLC a full form bang hello all party hills leader conference la APHLC song bang ke meghalaya bang state ke chihang hut atum seng lo APHLC hala suhut bang ke karbiang long NCL do anta me meghalaya itum MP meghalaya MP pensi dora pelo itum anta meghalaya MP sina cover lo la pen karbiang long di mahasa arlo penang a political party do plus a political party atum apan kapangrum ji phansi bang all party hills leader conference la pen inglong so kaprek Mizoram leader tum Meghalaya leader tum Karbiang long leader tum Nagaland leader tum bang chingrum ji phansi bang ke ara all party hills leader conference bang men erlo la sila tum la so song pang tang ba phi Meghalaya state chilong lo
Meghalaya state donglo fikela so party bangke abandon lo jutkok lo APHLC ke abandon lo non ke las ke projijo kalino ke gunelo lasinili APHLC asoma karjula halo tumbangke same abbreviation APHLC but same meaning hakot kuson si Meghalaya to empre ke chengal some meanings dagdo labe Meghalaya tumage APHLC bangke state ke hangi ta non kar bianglong APHLC to bangke 6 schedule si ke hang dakhalo nili question do bangke lapen nitum CPIM la party 1986 pen article 2 eteng besi autonomous movement claim lo lapen penengan bang nikah thongkara potrok dambom lo nitum 6 schedule afan ke kham ke kali 6 schedule ka darkar dor pen nota tum 6 schedule lo karbing lo ke nang 6 schedule autonomous council lo lage dobom lo 6 schedule ka nota pen 6 schedule ke preserve nahi lage 6 schedule ke bele tum han pija mohar mu kali 6 schedule ke preserve nahi ne welcome so 6 schedule ke tum chidor de lo 6 schedule ke tum long lo sita 6 schedule long ke do reservation a sitin long itu reservation mo ke temporary pina daga bangke BR Ambedkar bang so constitution of India banai lo lapen bang itu phan ke tribal to 6 schedule banai tikal lo so 6 schedule long ke do reservation baka itu permanent je phan bang banai lo sita me khala so RSS atum Hindu Mahasabha tum kroy kre हाथुम का कंप्लेन थे पिगे जोनी सी BR Ambedkar दालांग तो हम पाइलो तो फन्नों को के पिनांग टेम्पोररी पिनांग मो जतुम खाई चिंग थोड़ते मो एबोलिश देना पुसी इतुमा 6 schedule रिजर्वेशन बंके टेम्पोररी लसी सरकार निहांग करते एनी टाइम बंग स्क्रैप देता है एबोलिश देता है लसी नितुमा पार्टी CPIML तुम थालो इतुम 6 schedule के चिदौर दे लो लसी तुम ऑटोनोमस देना को ada 6 schedule long aja ka power avi jese autonomous ter avi tum khai chirai idor delo pusi itum ke 6 schedule pen aku puthot autonomous ter nang jipu ke hangala hello lasi 6 schedule itum chidor de athe thiye galam din than no nang non 6 schedule mane APHL se tum pulo je banglaso to phan non karbi phan ke voter list than nei high court case pila high court award ke bangela lo hok lo high court ko bang council tumsi mane so kam claim na ko possible sita isialam itum ning dosi ke me itum long legislative power ave council long lasi legislative power ave jone si tum da ke EC ke chirai alam ke council ke EC executive committee bola executive committee tuliram roha mane CM bang chief executive members lo la baki bune executive lasi EC ke chirai alam ke asam governor ke kroy krelo daga bang ke asam cabinet alam se governor kroy ko pulote daga tuliram roha pa thilot sita theng bob sita ba jong he sorsa sita tuliram roha invite ke pachuno nelo la soposi itum yong si lahaya aron chiwanji prote itum autonomous te chipalong si itum da legislative power chiwana po legislative power chiwanote council long ke chirai ba autonomous te dolote autonomous te long ke chirai council of minister long ke chirai alama ke governor bang approve po angi ek manon po lasi daga bangke non autonomous council legislative power avader posi tum chidor de dui number bangke dag financial power avelo 6 schedule council long ke lasi non a government tum BJP a government tum congress adin penlo daga bang council fan overtake that nang tum akimi appointment pilong le athe appointment pilong le lapan appointment PG pu dak ke salary alam dol ben salary pu finance long rudna ji asi council nang tum financial power ave posi appointment itum PG pusi state government to bangsa power ji pondet lasan council tum appointment pione se CPIML dur bange assert lo chidan lo peons pen up to a doctor engineer professor the council pen se appointment pione tanon ki une lasela itum autonomous te chipalong si financial power bangna ko apen autonomous council long be 6 schedule council long make dake law and order fan control long lelo nasi law and order fan control nei proti tum dake 6 schedule power chidor de autonomous te long po da autonomous te kali pure 6 schedule council long 6 schedule make judicial power avelo 6 schedule make da bang executive power execute on solai nele tum appointment people dang officer bang control na haja kong avelo nasi hai ka do beja kong siwa nahi pote dakhal autonomous te nahi nasi nili la schedule committee long ka chilang do na korti ser to banili ka chuni gelo je 6 schedule power me gitum chidor delo nasi autonomous te ra moben itum claim na ko sita
6 schedule sikethe bo autonomous tera moben bikok putela bangke itum pan mo afiawe phan katora doji lapen nili isi jai bang karjukang tungula hanlo all party hills leader conference lapote inclusive नहीं ada Karbi Anglong doana party मतलब include पड़े नहीं पूरे CPI में लभांता join moment था approach में ता JI का था पूरे CPI में बेंगलिया पार्टी बिहारिया पार्टी दाग ASC हम ता autonomous थे दिमाग क्यों लेते हैं autonomous थे पंचिशों बॉम ASC पर तुम चलांग ले बोले तुमके उपाय वे कपड़े क्या सितना पार्टी में चौकसे all party inclusive के लिए all party के लिए था इसे all party को आमेन की इर मसी चौकसे hills leader कौन लो hills leader के दो था अभी Lasi inur bani chon program ke autonomous step ke long li lasi GI pe ne aprakta jakas utan ni chidan lo jagala bang jakas ho GI bang se talks don lang chip jakas sa chip advisor lo alang si talks don lo Karbi Anglong me chodar lo ni tumane jail dam lap lo CPI mel phan jail beng la al talks alang tum si dam lo talks ke positive opini ke pina ta positive are chal bang avida lo GI bang positive are jal ban thek lo Nilipanda nili jail pe joglo nilipanta latum pulo nang li spokesperson donai nili dundo lasini jakas ali dar pan nili kichu niri asu pulo je talks prote government of India state government any government da banke preference ki pi banke sitting MP ex MP sitting MLA ex MLA sitting minister ex minister lapen moben ali dar donai tu ponai lasini li proposal ke halo doctor jentoro pi ponai hala so doctor jentoro ponai alang moment ke experience lo lapen alang li bangke MOU te agreement si toktang bang lo lapen Biren Singh ti halo ke sitting MP lo Congress MP hala phana ponai Huliram Tera hom ponai alang li ex minister lo moben lo great ditaro alang li ta lino didar lo lahai experience ex MLA sitting MLA ex MP sitting MP lahai to pon the government ke mane response enko sida kroi kre api bang jakasa tok failure delo non failure deh repi non kapre bahana aku bang tulo jakas pen ke noke pilo 6 schedule committee 24 plus non las APHLC dakhalo nili jai phan question ke do bang ke nangli ajhak ahormu bang moben phan ke padailu je phansi article 244A labang so moben ke padailu je phansi nan 6 schedule moben ke claima athi nili dauto adi bang lanoli asitin moben force phan nangli underestimate CPI ML bandar में ASC bandar में सिता नितुम के 1936 में पिनान निकान थोंके रो फोटो दिम autonomous तेरा पुटाक मोबेन क्लेमलु मोबेन अब नितुम 30 डिपार्टमेंट बनालु नॉन चोथेक थे कांग्रेस में बीजेपी तुम लोग लापेन यूनिवर्सिटी के पास दिखु बनालु नितुम लाप पेनांग हारमोनी तो पचुन लो ना लिपि एग्रीमेंट हो दीजिए 6 schedule के पुथर एग्रीमेंट दो देलु अथे 6 schedule के दोतांग हारमो 6 schedule के दोतांग लो लागे जस्ट full fledged 6 schedule नहीं पड़ते 100% 6 schedule नहीं पड़ते गवर्नमेंट अपन मेमोरेंडम में गवर्नमेंट प्रेशर पिपन पचुन में सिता द कम्युनल स्पीच पिपन पारोक अपन के चिदान जामे पे का भी हम मिसलीड सी ऑटोनोमस तेरा मोबेन अपन के पासपोर्ट पे काम दों के क्लेम अपिमा लबांग नि नाल फन दाउड लापेला सो पता नि दाउड नि लिपिला सो अमोनसो माने नि सो वीडियो बन सिनाल फन पिनि क्वेश्चन दलो सिता निली के चिनिया ते प्रोते 6 schedule के चिदर दे Nasionalnya si greater interest jong si Karbi apni fit phan si national interest do prote autonomous state movement se claim nako autonomous state movement pe autonomous state ke claim ali daran pangrum si joint movement claim ra pena ko se 6 schedule ki dum chidor de la pen Karbi ka mislead chobari nangli la 6 schedule pen ke Karbi ka chidor de lo 6 schedule bhang 6 schedule ko dobom lo autonomous state leke kare tum dobom na sida ke chidor de la ajak de man chidor de la pen li alang li phan question ke hello 6 schedule lam pini 6 schedule kitab inkeptan lo 6 schedule ka lang lagi to kale constitution of India lo bang provision salama lo to kalo thelang arlang pen translate lo chok lo mission lo than lo nang li sida 6 schedule ke nang li del ke ke li so ali ta bang the asila 6 schedule ke ni si ke theknai pu pen leaders moben ali ta underestimate ri nang li tok sun ni li ajhak lang isa tok sun ni la tarik lang le se nang li isa tok sun ke pudo damtang election ni tum ESC fan para MLU pusin nang li kenji lasu esi parem elu punali ke chiho lasu movement organization banali parem det pu labangsu a comment lasu comment so a comment ki pipana li chokche isi movement organization ke parem sinali ki chokte dag helo nangli ang thek nangli anti autonomous state a force ma pima
ma autonomous state movement phang ka pa juji phan nangli agency ma pima nili nangli phan question do lapen lasono talkso video upload nili thailong jotson be nangli phan ke charge APHRC talkso 28 ang deng pusik tu hadak nangli kaningji pusa nangli phan charge lo je damtang karbiang movement do ba mohot ajari so yang phan mislead dana pusinili ajari so yang phan ke kham ni claim dun pusinali ke niye pusi lagi nili ni yelam kali lepa haso talkso nili langli lang pinata jotson be sinangli phan la so mane na complain kipi alang through alang talkso pen so puthang nangli reply chipini jipi pen jongsi damtang peak time autonomous tera movement hojongsi nangli yur phan la song kamisli phan ki do pen nangli solam chikumit mane nangli chithan pute la nangli chok chele sona patai tang nangli autonomous tera phan mane ke kham kia kam apima jirpo la ben jirpia tum APHL silong kachilanga jirpo jirpi doan nangli tum khe ya joine nangli tum khe phan nangli tum pajok ji pu pen nangli tum karja pen kachi song dili la respect ne man piji sida siksidol moment chot ki tum chidor delo si puthot tum autonomous tera movement bang ka dogo we do na kar bi chilang pen chisong ra peji ban chisikna ko kali pulong te non ki do BJP tum hempre ka phan ke kitia da kroi krelu lasinili a video pin lasi ing ton po la penili pini kila so video se nalong se tum karjudo pude puthot ni reply phan re dilo la pe next video nili puthot klang thuji BJP aphan CPIML piposi kroi kre hem autonomous tera puthak BJP clear cut stand ko pilo la ben komentulo BJP na hempre pipe bulunang kelo konana paper long sila sok ke paklang lo lahai kada boi authentic evidence ni puthot next video ni pituji la penili pini la bangso video long se comment complain karjido debate upore bangnon comment box wa ni puthot reply phari dilo cardom pini video lang sikang ton